Asa kau explain kabar basa na. Gaya mambu Iran iman to kata nga Peter Iran atigin na gaya nga atigin na bitiara ko nuclear weapon udi na facilities na red line nanan. Pamana dia mianan pakai tangkig. Oay. Sada bitiara ubaniwan ng bitiara Bitiara itan ugi na diniwan ng tetsa. Ugi na nga mambu Amerika na tigin na udirun nanan mapad na da. Abitiara. Dia mi pagyug. Iran official reject US claim on nuclear talks. Kata, di pagyug gaging Iran sa ngaya nuclear talks. Di pag-isiwisyo na giyang kayamanan na parliament speaker aging Iran. Sa giyang di kundi katiro ang Amerika sa yamanan yan na agreement to end the war. Pamana niya yamanan yan na may tukumbu. Apa niya na kekuha ngaya deal. Yan nagyang ako na pamangibalita. Ang makapupun sa Axios. Ako yung kaya mga pada news agency. Sa dira nung di ka tiro sa mana niyan pagimpasay seniran na kaya taban akon. Sa giyang kaya Iran sansa nga nakiyati daw sa Strait of Hormuz. Nagugiyang nga pitibarangan na news mana niyan na claiming ay ipublisiran na giyang kaya ko na Iran nag-ugu Amerika na may takbu. Adi pagayunan. Naman na niya na ipsi nga sira nagyang kaya si Kalibaf. Oy. Alangong kun na false. Adi binarubaya man na niya na atata Iran sa nga ceasefire. Aginan na matagan ng pakaliw sa ngari Trump. Na di pupakalaan na pakalawlad na ang mga news sa Amerika. Separately, Ibrahim Razi, Iranian lawmaker and spokesman for Parliament, National Security and Foreign Policy Commission, said Iran will not retreat from its nuclear right or sovereignty over the Strait of Hormuz. Na mapasa nga Diyan kaya manan yan na Iranian lawmaker, panaabugado siya kaya spokesperson ng Parliament. Na padsa pitero yan. Diyan National Security and Foreign Policy Commission. Aman na niya nasudyo kita birang o foreign policy. Aw diyan kaya kuan. Na dirang kon din ipangunot. Dirang kon ipangunot agyang kaya ubay barat na mada agyang nuclear weapon Iran. Agu dirang kon ipangunot ubakiran mada sukab na Iran sovereignty Iran si sagyang Strait of Hormuz. Speaking in a television interview, Rizi stressed that uranium enrichment remain a red line for Tehran. Namya kapini. Si Trump na ibusa man na pangnin yan ng uranium. Problema na giyang era na tigyan na bitiara ko uranium. Ay uranium na ginan ni panglaw akwan. Panglaw nga na nuclear weapon. Yun ni uranium. Takataw na ugas apteg uno no di na ito mga ator kuana. Mga ada tarong mga ator dinan. So cool datar dinan no cool. Ay man niya naging kaya tigyan na may pantag sa enrichment. Aging nuclear weapon. Kapnibila pa ko nuclear weapon. Remain a red line for Tehran. Nagitigin na red line. Pamanadiran pa kay kaug. Pamanadiran pa kay bitiara. So, ugi na si Trump na umantero na very confident at terima naging Iran. Naipsupat yan, naudiran tarima na na niyan napakasunamis kano sa Stone Age. Iran will not back down on the nuclear issue and the right of the Iranian people, including the right to enrichment. Pasang. Iran will not back down. Ay man na niyan na giyang atigin Iran na di kami atigin pembelingan sa zero. On nuclear issue. Koto. And the right of the Iranian people na guema na niya na kabnar agi nga Iranian people so kambalian pa masa dipinsan niya sa ginawa niyan. He also described Iran's sovereignty over the Strait of Hormuz as another non-negotiable principle. Mapasa na. Padsa Peter wag yung spokesperman na abogado. Giyang atigin na kabnar, kaarke,
soberente agian nga iya Iran sa Strait of Hormuz nagian na dead na nabitiarasan. Kagian na narakami din sur kami. Sa di nang keped sa bitiara. Mapasang. Rizai accused Iran adversaries of attempting to portray the country as initially divided, insisting that Iranian institutions remain united in resisting that what he called excessive American demands. Ay man niyan na din dito nagiyan kaya Iran na may isa-isa kami panatigyan. Sa lakaw sa giyan na dito na yaman na nakabaya Amerika mau parek Iran. The Iranian lawmaker added that the Tehran has intensified effort to rebuild military capabilities following the 40-day war. Peter wagi ang kaya lawmaker o di na congressman o pamakasirk tanong. Spokesperson ni Iran. Giyang atigira nga Iran intensify na tiya kapiran. So yaman na nira tiya kapiran so galubukiran panamariran si iko kapakala ko bigger capabilities agiyang kaya military Iran sa agiyang miya kapat pulugaw iyakyat tidawa. Sama na di mangingimasada na agiyang kaya France. Oy, sabab sa nga France na iman to na kukontra na Amerika. So di masuswat. Ini po niya ko rakitra kuan Joe Biden na miyago posisyon naging France. Pisis can reiterated that Iran remains prepared to pursue diplomacy within the framework of international law, while insisting on protecting Iranian rights and interests. Yung nga piturya gina pisiskian, manag yung nga Iran. Yung nga tigyan na Iran na remain, si kamid na tigyan, si ko bitiara kwayamanan yan na mapya bitiara. Developments, pangaulawla. Si kamid na tigyan ko mapya bitiara, na gumapya ading gulawlaan. Sumipantagon si Sagyang nga Strait of Hormuz. The ceasefire and direct negotiation between Tehran and Washington. Sumipantagon na tigyan si Sagyang nga ayaman na niya Strait of Hormuz. Ayaman na niya na giyang atigyan na Iran na si kami din ko kuwan. Ayaman na niya na diplomacy within framework of international law. Si kami na tigyan ko mapya bitiara o di na diplomasya bitiara, asar ka mo ukit ko international law. While insisting na ipag-insistiyan, naging atigin na Iranian rights sa giyang kayamanan yan na Strait of Hormuz na gusto kan dipisa mi sa ginawi na ayamanan yan na dipinsa nami. Oy. With na makipmitira kami sa bitiara gulalan ko international law. Kanaba ayamanan yan nakita baging Amerika. Iranian officials continue to demand the lifting of the U.S. naval blockade and compensation for damage caused during the war. Sa manatigin, Iranian officials na itataros Iran. So, kapamang ni Iranon sa giyang kaya Amerika, gulalan sa Islamabad, Pakistan, sayamanan niyan na madasan agi ang kanan peto polo barko warship agi ang kaya Amerika. Sa ay man ani naawa Iran nanan. Oy. Iran officials continue to demand lifting. Iranian officials continue to frame current regional tension within the context of the US-Israeli military aggression launched against on February. Iran responds with extensive missile drone operation targeting US and Israeli military position while imposing severe restriction on maritime movement through the Strait of Hormuz. Sa manatigin naging Iran, nakauto si Kamad B. Gamor, di manayawaki ang mga tawaya. Sa manatigin naging Iran, bapiapan miyad na nga nakiatidawa, naed nat kata si Mahmoud. Kay Mahmoud nakagiyakas ka bu. Di ma'am. Ay man ang kata kaya din ako sa burger kapag in live kami niya. Kagiyan siya bu di pa nawatuwag. Shout out ka no sang roll smile lagu si Kamad Gamor. Tehran letter
condition maritime transit prior to coordination with Iran authorities after the United States maintain its naval blockade targeting Iranian post and vessels. Usama na tigyan, na minsan pan miad na nga nakiatidawa, oay sa depang ate kiatidawa, oay. Kasi buto ko miya sa gawi, ay mapita miada. Na minsan pan ginani miyaw lola, agwa na mga blockade siya, ugid naging kaya Iran. Na so itatadi Iran, ako kuman, itatadi Iran na protocol, o kapag ukito mga vessels na itataro si Iran din. Sa manene na still, lango na sigursan, peliusan, kaya manene na psulchan, na ayad na kukuha na at itatadi Iran. Ayaman na niya na coordination, why? Kulango na yaman na niya na pagukit sa Strait of Hormuz. Despite indirecting mediation effort, led by Pakistan and European diplomatic contact, negotiation remains stalled amid continuing disputes over sanction, maritime security, and future of Iranian nuclear program. So, samanan, ari mga pagarya na susiron sa giyang abitiara. Giyang abitiata, no? Na sangot piyamatiata no kagiya na confident taging Amerika sa giyang ka Iran ang na ini beta dira na sa pulagupat akabay Amerika na yaman na niya na confident ta Amerika sa pirma naging Iran. Ugid naging ka imambu Iran na sumimbug giyang ka Iran na commitment sa giyang utakabay Amerika na inibugay ran sa Pakistan. Sama na naep man dip na yun. Ugid nang gotwa congressman sa nga Pakistan na pitero yan na giyang nga tigin na 14 item. Ay ni surat taging ay Amerika. This is a west list. Ay man na west. Giyang ta west ko lang Giya tigil giyang pada negotiator sa Islamabad, Pakistan. Naging tigin na west list, ayaman na niyan na mga kuha na mga tagi na pa na pangni. So, tigin na useless, katagi na pa na pangni, kaaya matataguro, actually na, Peter Iran, naging BTR, Amerika, ugyang Iran, true sa gyang Pakistan, na di ipakito kawan. Uwi na, silagbo sa gyang mga katero Iran. Ada taro to. Dia nga di mayngi masadan sa Islamabad. Nanguta sa bagikira na Peter Iran nga nakabay Amerika na west lest. Ay man na niya na tagi na panatigin. Tagi na pananan. Pangarap. Matagbid na nan pangarap. Kagiya nga Amerika na Peter Iran kagiya. Giya nga tigin Iran na diamid ni pagiug ubaadin ang nuclear facility siran udi na nuclear weapon Iran. Giya mambu Iran iman to kata nga Peter Iran atigin na giya nga atigin na bitiara ko nuclear weapon udi na facilities na red line nanan. Pamana diya miyanan pakitangkig. Sada bitiara uban iwan ang bitiara Bitiara itan uwi na diniwan ang tetsa. Uwi na nga mambu Amerika na tigin na udirun nanan mapad na da. Bitiara. Digin diya mi pagyug. Kau to. So, BTR man, na meter wagi nga akuan, ay man na niyan na sabagi sa official era na Rominis kami sa ngunto akabaya era na kapakatigiran na makapagayon san. Kauman mita ka pa ya, masaswa ini na akuan. Detaro tunang uto akuan na, let us meet the middle of the way. Ay man na niyan na so kabaya ka na lebat nga kalebatan na ng kabaya na so umani siya na pelebat taman sa makaw masirang ko yaman yan na pagayon na naging ang bala.